Sampai disinilah perjalanan kita, Sembara. Tapi saat ini saya ingin bertanya, Sembara. Di mana tempat persembunyian Mbak Lampir, Sembara? Basir, aku bukan Sembara, Basir. Aku adalah Kalau Gondang, Basir. Kalau Gondang maunya ingin mengalahkan Mbak Lampir ya, niscaya kamu tidak bisa kalau Gondang. Semelik kete. Magena orang Cidewek cange, tapi cang jelek-jelek ini disangsit ngelah mantan cang Pangkawan. Ngelah mantan. Ngelah. Menyen. Sing dawang Sing. Lo galung. Lo galung tuh nu bajang. Perawan ting-ting lah. Kewan lo kini logam. Engken. Si memarakan ini ngajak cang ngiring pemargin di dua putra. Bener. Pemakas ngambil rabi lantas ke kali. Oh. Sakewalo subakten cine ngayah sing mandut kin kena cang. Mujang ke gitu. Semangat cing ayah sanyo nilang. Sanyo na ayah semangat nilang. Anak DJ cine. Cai pang nawang sing gitu. Yen hidup cange ulian memulu ke selo cuma singidang menunjang hidup Bang Tawang Jai. Jani kumi pariwisata Bang Tawang Jai jangan lekai di travel Bang Tawang Jai. Apa madan tapel? Travel. Apa madan gitu? Artinya Cang tadi supir turis. Kijo tujuan turis itu ke tempat pariwisata ane ada di Bali. Kemo atas Cang ngaji bahasa Inggris. Oh, yang ada turisnya melalui atuang ngaji bahasa Inggris gitu. Bener. Saya ngakon motor. Nganggon motor, artinya komunikasi nih nganggon bahasa Inggris. Oh. Itu Bang Tawang Jai modelnya. Modelnya kengken tuh. Gini, Dijo tamunya nginep di hotel, alih yuk kamu. Oh, aji bahasa Inggris, excuse me. Oh, permisi. Oh, where you from? Itu modelnya. Anda dari mana? Oh, Sautino pakai tamunya. Oh, I from Germany. Oh, Cangli Jerman gitu artinya. Oh, takutnya, where you go? Oh, I go to Airsane Regency Buleleng. Oh, gitu Bang Tawang Jai. Nah, mumpung cang lah nyama cara cai magai di tapal ini lah. Di travel. Di travel. Naman bumisipel kangwang yo kengkennya. Yang ada takonang cang bahasa Inggris ken dewek cine. Nah, Ya nado bahasa Inggris kene kengken artine engken. Tine engken. engken. Please the link the lock the you. Please silahkan masuk dalam kamus. The link the rado bahasa Inggris gitu. Sing kawang. Sing main caruci engken artinya itu. Please the link the lock the you. Oh, Pes ban ngamaling meli salak jisiu. bahasa Inggris dijo tuh ya. Nah bahasa Inggris lokalan lah bagi cang. Nah, Ya. yang saja ciduak bahasa Inggris ada takonang cang. Ya kalau Inggris main lah kuang. Yang bebek bahasa Inggrisnya apa? Duck. Meduaknya. Yang bebek putih bahasa Inggrisnya Duck white. meduaknya. Yang bebek mau bulu somi bahasa Inggrisnya Ducky. oh, mulo gitu. Makan bebeknya mau kepu di note mulo daki. Yang ngejuk bebek bahasa Inggrisnya Ngejok bebek. Dakep. ah mulo gitu. Yang pantai bahasa Inggrisnya Beat. meduaknya. Anek kewakan main abu anek kewahan tuh pas gampang tuh. Aloh panjang nyawa. Yang tukat bahasa Inggrisnya Kill. meduaknya. Yang batis bahasa Inggrisnya Kikil. ah muluk gitu. Pangsing bekejang beli sing itu batis bahasa Inggrisnya foot. Sangkal ada football, bola kaki. Sing bola kikil gitu. Sing nih borin jeng ngomong ji. Ngaji jeng uji cang deh Cina bahasa Inggris.
Oh, cang sing cara dewek cine ngaku-ngaku cang bisa kene bisa keto. Oh. Cang atuang toris kemumai, cang manutang kapin gobane. Engken. Dengan den awak bisa depan anaknya ngadanin. Ada pepatah itu tangcang. Engken. Long life education. Long life education. Ane bolong laiten pangkati kijem-kijem. Sing je gitu. Man. Long life education. Tuntutlah ilmu semasa kamu mampu. Cang nak nguji kemampuan Ci berbahasa Inggris. Batas bahasa Inggris secang di luar kepala bagi Cang. Hei, aing sombong kalau gondang nini. Oke, Indonesian English. Oke lah. You understand? Yes. Kengken artinya itu. Nah. Oke, satu bahasa Inggris nih. One. Ada dalam kamus. Dua bahasa Inggris nih. Two juga ada dalam kamus. 2,5 bahasa Inggris nih. 2,5 Oh. bahasa Inggrisnya Oh. jugalan. Dijo man bahasa kita ya. Jangan takon kenci. Oh. Apa sih? One, Dadwo. two. Ya na tengok. Tugel. Samalah tidak uning. Nah. Air bahasa Inggris nih. Water. Hujan bahasa Inggris nih. Rain. Lari bahasa Inggris nih. Run. Don Jako bahasa Inggris nih. Ron. Doma genap itu ngagon nyaruan cikapa-kapa tangkil ini. Oh. Jani cipang nawang ngiring pemargin itu dua agung istri anaknya meletek seranang sereneng Tepen bungsil. yang pelih beti ngatur ayah duko Oh. lancip penak barang Lan. Nah, kengken mereglah medal jet sini milung itir. goyangnya merangsang Oh, ulen ngiwasen goyang lah merangsang. Iya. Awinan jet sini milung itir. Iya. Oh. Ye, goyangnya merangsang. Sakalo wenten anak nakenan. waduh nak nakona Wenten anak nakenan. Tekan ada konang gelang. Inge. Nyen. Isemabu. Alias si kacot. Aduh, ada dong Ken. Ada nakona. sampuna napi nampak enten napi ya palungo cokor dewo nampak gelisan di tiang nafsu napi Oh, yen gelap kok ngomong aja cai. Engalan jim nafsu. Lah ketemu dia rak. pupuk iring Aduh. polos di tiang Emeh. Bubuk. Sing tan mesulo di banyu berak he. Ah? Yen gobo saya cai kene ajak lah bobo. Ben mani gelang lapana kengken yo goban panak gelah he. ala kucit soleh Ajo nih. Imi, aduh. Gam. Tiang. Imi. Napi. Rak. Napi. Imi. Rak. Napi. Adik kene potongan bungot cini. Aduh. Iwasen on. Inge. Potongan bungot di perak. Kunapi. Persis cara Bang Jopi. Bon Jovi. Oh. Penyanyi nih Tiko. Penyanyi ganteng Bon Jovi, Mang Duningin. Masa kene jeneng Bon Jovi cara songjet jeneng nih. Yen Bang Jopi saya bungot di perak len. Napi. Kawanci. Dan. Bang Jopi. Inge. Bungot monyong sing bisa sepi. Ocang Bong Jopi bungut monyong sing bisa sepi yang itu anaknya agung tawanci Kengken. ketekan uku Kengken tau. Sinto lana pukir kulantir Kengken artinya. didoran ngep petenan kenyir Aduh. Rau. ya Masa gelah istri-istri nggak boleh kenyer. oh yang istri kan kenyir batalang kang Batal nggih, batal. yang istri sing kenyir Mulai sing. bling ming metanam Liwing metanam. bling ming metanam Kengken. kebing lat kaman Aduh. Aing baca peragang cik. Ajo deh. Masa mau nih jegeknya beli beng tanam? Buat usah. Ye. Lebih baik nyopuyung doang ijang. Si orang-orang baik-baik pasti lo Iya. ngerti deh. Nyopuyung doang ijang. Benar.
rebut buyong kijang-kijang. Ih, kan kebasang patkai ini kan milu kedo masih. Angyan. Waduh, kan. Jakseng ada bunyi lenan kento buen. Marang gelap pesuang bat neng wadah gelap. Katagian kengkem bungot sini. Katagian makiset. Hah? Ring dijo makisit bungut titiang. Itu di dor kabelnya janglah bungot siap. Mimi kena sekrom bungut titiang. Sekrom, kena sekrom. Yang Riki ngangset awu cocok. Cocok. Ketiga macangkam. Ketlune. Asiki bungut titiang. Dah dua. Kekale cangkam palungo cokor dewo. Tetlu bungut tuh. Sakit nak pura Nilai dilet dia tepokin ci je. Hobi, enono. Ah. Lancong yuk. Kija melali. Lancong. Kija. Bungkulan. Bungot ya. Tuh naik ciket tuh. Betawang cai gelah di puris tanda kesempatan. Iya. Ne jani keken cai patene ngaturang ayah ken gelah. Nyi. Pangsi de paripurna kayon gelah. Nyi. Itu nah. Cai karan duak magening. Magening uning. Lagu pop ci bisa. Lagu poh uningin. Lagu apa? Lagu poh. Lagu po. Ama-aman dian. Lagu po. Lolos bungot cinang orang pop ngapang na kalau bungot son ngapang marengangang tawang. Ngang. Mamunyi. Ngangang bungot son ngangang ngapang Ngap. sanjana. Oh. Mareng idang cing orang pop. Yang bungut ngap yang kenang. Nggak ngomong langsung ngepang bungut cai ini. Oh, dengang petan nyamuk. Coba lagu pop. Lagu Pop. Lagu pop. lagu. Kewak sana iki orang. Ye, lagu belajar nih sing bisa pesanang pelajaran pang bisa. Nih. Coba. Lagu pop. pop. Lagu pop. Hai. Kan luang dong. Cara bekecot bungutnya. Lagu rock ci bisa tak? Lagu rock. Gam. Oh. Ada lagu rock jani. Aduh. Aman ada lagu rock berarti adalah lagu Tlano panjang. Tuh nih baru jadi mau belum. Lagu rock tuh pato ya lagu jazz. Aneh kengken. Aduh nih gini tuh. Oh lagu rock, lagu jazz. Betawan ci, lagu rock patok kayak lagu jazz. Pamekas lagu baratnya cai bisa tak? Lagu barat. Ah. Niko mantan ampuna ngambil lo nyalit ring Indo Dane ini. Kengken. Siap rengah sampai pegat tali ini melaib. Apa hubungannya lagu barat aja sampai mulai? Lagu baratnya nih sing melaib mana itu geran? Saja. Ada rak. Ian orang gelas cai duag nak lengah. Ian orang lengah nak duag. Lagu barat kan tinggal ngasang siap. Ian orang masuk hari Minggu cai nggak buku ke sekolah. Hah? Titiang teh nak gedakin guru nih titiang. Mujanji gedakin guru. Cangkal cang gedakin guru nih ada guru belok ngajain cang. Kengken guru nih. Yang sing guru belok ngajain cang udiang 9 cang masuk pak guru tetap metakon kencang kan. Kengken guru nih mentakon. Rak 2 ditambah 2 berapa rak? Doranci guru 2. Guru nu metakon kencang. Sambil san bungo cie. Guru orang cai blog. Guru ini nak nguji kemampuan seorang murid. Cai biman pelajaran matematika. 2 ditambah 2 sama dengan berapa? Papa terdapatannya. Cai ingatkan pelajaran ibi apa seng kita bojong. Lu kok tahu? Ya tahu dong. Sudah tahu nanya. Melebar. Mengenai. Nih. Ingsak. Nyen tak ingsak ci. Hah? Niki kalplet kak. Karpet itu karpet. Oh, nana. Kalpleng. Rak. Ya. Jaga desan bayon sini lagi ngamplangin gelah. Hah? Tang aduh titiang. Man busan gak mau badan kena kamplang kadang mesnya itu becek. Aduh titiang uli bangli negakin terak. Hujan balas ke dikinta mani marunget. Semotan 5 tawang. Oh, artinya cai muwadan busan. Ngitung aduh jangan. Oh, seng. Dan- Nah, seng kan. Bang karbit nasi. Apa nih? Biune. Pengelan tasak. Nggih. Mengeneng naik rak. Gending. Mengeneng rak. Magending. Magending sih.
Yen oren megendeng sengal-sengal cara jelema asma kok kene. Bendang pesu gendeng ini. Aduh. Ngalang. Dadi kene lacur nasib ditiange. Keladunangan meme bapane sing lega. Kujang jani bantit yang medaya. Kapuk meme bapane tit yang bat-batu. Oh kekini jenang mantu nih. Cara kedes tengke. Nagih nemenin panak kainin den maluna. Ben pidan jen teko calon mantun kaine sugih ngelah mobil mewah teu lakar bang panak kaine pangdawang cai. Cai awak kekini jemak cara be cai. Lab-lab cai ben telon meregebo. Paketel-tel ye matane ulo. Para dewek dadi terkenal lajur. Kudang jani batit yang medaya. Panak ni deman mimi bapa ni sing lega. Benar, Bro. Apa pesudah super mie nih? Metawang cai gelah kesempatan kene dipuri. Masih cai ngaturang kene pakai tel-tel. Mesuang ya mata pada ke kene. Dan kayun pakai tel-tel. Gelasnya. Ayo pakai cil-cil sana. Nah cai nak berdua cing aturang ayah. Jangan taruh pangau. Ayo gendingan ke keto. Dadi ocem sebang adine. Apa ado apa. Sing ado apa? Yang sing ado apa mencai menggendeng mo? Sing apa aja. Abah sebang. Dadi ocam sebang adine. Apa ada di ngadi untuk beli. Kuliah bulan juga amresa-amresa. Adik bakat begadi ngalahin beli. Ngali mitro lah itu. Dong kaden beli tiang sing nawang. Sing wadaya ngademen lan datang. Empat kencok dari naik. Mati. Ayah bersubah mulia beli. Gadis curik ngebaso lala ngebaso lala. Bong-bong benar. Benar sedang di tujuh sedang di tujuh. Demi bumot mewaya bumot mewaya. Lelah terlalu di nunggu itu. Aduh meletus. Ayo iku. Ayan kakene kena beli mie. Ake yang mati. Gadis curik ngebaso lala ngebaso lala. Bong-bong benar. Mobil yang beli. Sedih bumot mewaya bumot mewaya. Lelah terlalu enak. Aduh. Ram. Mancan suan mau gendeng mau wek ka manci mau kejang. Kamene ten wek lu. Hah? Bajune wek benange ten tepuk kan. Kengkeng. Bayune lah jelek dunangane ten tepuk kan. Mare gen sun lalinin mok nyen. Loh, Lo nyen. lo galung. Bang aku jelek, Bayu sing tadi keto, Ci. Selanjutnya bagaimana?
Selanjutnya bagaimana maksud lu? Selanjutnya bagaimana? Selanjutnya bagaimana maksud lu? Nah. Nah. Duh. Kunapi niki? Asal bagian pasun mo geneng. Nggih. Ingat pekapinang pengabek lah yago. Tadi sing tangkel kepuri. Kayune sane mangkin. Nggih. Nejani gelang diolas kapinang cai jadua. Penaken ke karang kepatian pak Sri tangkel diajang gelah. Inggih, lurus. Gelang kepuri malu nah. Nggih. Yan ngela Gusti nyampang bisa nyam. Sake walu kene. Nggih. Cai jani matur ing dane Gusti Pati Agung cang sing pati cocok cang. Hujan gitu. Aduh pati nyelipis cang sing uliang-uliang. Doble pis blen pohnot. Blen po. Jani cai matur ojo tetlu kan. Gengken. Dan uning tu dan wetan tu raresang tu. Sudah dilebih. Sing nah. Nah. Rarisang. Dan uning dan wenten rarisang. Do sangat tanggung. Masa Gusti Patih bisa kerut amat gitu. Bisa sing lahabo Gusti Patih. Irago parkan sing kuangan abo. Mon kenai. Sangkal ada dudur carojani kayu putih karang asem. Gusti Patih jelema resem. Yeni rago jadi dipateh marocot. Nyen ado nyamin pado Gusti Patih. Antekan uli tamlang. Antek kau ke Gumilopina. Sing ado nyamin pado. Abro. Wicaksana. Mawibawa amon to deh botlah bahane saking mulai celang cai matolia celang kebatak beda buake sudah ada doren cai deh mawen ngelingkung lantas naos seperti nah wake jeka ngangat temundokannya dongseng Reh cai madan parakan saya. Bisa bakat pemelimpoh ya nih. Nah, kewala ada mah buat lakon wakil kapin cai. Dadi tumen di dianci tangkel nyaman ciri perak di jo. Dan uning tu. Hah? Dong kanti kali jani kau dan matan tangkel. Apa mirip gede besar jemaah kegayanya penyaman sini. Dan wenten tu. Shit. Saking mula gede tengah kilbone kebatak mirip payu ditunggu pekalukannya sengingat dia kapan pergusian sengingat kapan kalingan kene sana jenangkan ke ibu yang mula cai tanpa masuka memarahkan kapan wake masih tanlega tanpa masuka ngangun cai parakan pangkan wake main jelmo saya perak menjadi Rarisang tu. Perak yang dilabo. Nenek malu. Paling wakil nyabsab tina kanyaman cine. Nak dijaya mengkap. Dan uning tu. Aing melitsan patih ni. Shit. Yen kene ya unoke. Mirip subuh saya kau. Patuh itu ngancai. Bang manja mirip ngencang wakil. Keto mirip buden cine. Dan wenten tu. Hah? Apa you bin orang aja nih? Ini jelma kengken aja wakil nyatuan deh. Ilmu biasa den. Dong asing petakon wakil saut tengcai. Dan uning dan wentan tu. Wakil nak pedeh ne. Jagur wakil kinatinya. Rarisang tu. Rarisang tu. Dan uning. Kawedan. Rarisang. Uning. Rarisang. Muamah pemelimpohmu.
Dong ketunun kadi kedek emplegan ini. Salah tampi wake. Ningoh pesawat yang mancine. Asing takon wake pesawat tanuning tanwentan tu. Cai muruka. Tanuning tu. Ni jang patuh pesawat ni. Jaten nak cengket kena cirengajang. Tanwentan tu. Kira? Ya. Geduno nu pedeh pasang wake dah. Yen wake man kedak pentat wake gidatik. Rarisan tu. Celeh otak cai ni. Yen nu cai ditumpu ko cai. Sangkal cang orang dewe cine. Oh, Di tahun 2000 ni nak kewak hidupnya dari jelema pang tawang ci. ujang kewa. Bumi gunjang kanjing. Oh, Saring-saringin nampi rao sana. benar. Berupa kator liu mecelap. Oh. Ane karma kadung ugang iraku menyama berajo di banjar-banjar di desa-desa. Benar. Cang ide kenewe cine. Kengken. Cai ngelap pemimpin. Oh, Kangin tujuan aman subuh madan benar lantur tuta aja makajang kon tetep iraku bersatu gitu kan aja. artinya pangidai ragu bersatu berkelompok. Oh. Do ragu anu tadi manusia melu wajar berkelompok Pandawang Cai. Binatang bisa berkelompok Pandawang Cai. Sangkal ada kucap son politikon. Benar. Ngidang behidup paras-paros sarponayo selunglung supaya tako. Nah. Cang pangluong yo pang bangko. Ya. Jaga lumar je bungur cina mempetau. Sengsan cai ngajang wake nang pedek. Diajang banyak cai balik ketau. Ngawak. Nang berangkat mentuh. Inge. Semong cai neken karang kepatiane. Apa mirip membuat patut aturan cai kapun wake. Medaging Gusti. Titiang rada gruduk sane wawutan purun tangkil semangan pisang. Napi mawenan asa punika. Mana kengker. Risedekan dane Gusti biang nyodang wedang linggih Gusti. Mawenan titiang tangkil semang sakadi mangkin. Titiang keudus ringi di anaknya agung. Manane Gusti tangkil semangnya mangkin. Bang Sida menurut tangkil kepuri. Inge. Sing tadi kali ya. Patut pisan. Dabang dewek cina. Inge. Tangkil. Jel Suryo sakit. Ana ratu dia biar. Lubak tapis. Derma cicing sinot. Titiang ni kena nata sangat. Dong gaya apa je macam ni? Kesan Cekak. enggak. Kita akan mau syukuri dewa dua aku. Mami sandung lo, mama. Maka sami sampun apa? Pengabeh tangkil ring ajeng kati makin. Yen menawu enten baos ya tidak. Sanang durus tu kalau ketel pau cana kati makin. Titiang sampun siaga aku. Terus Ada mulai syarat lakar bau sanglah kapina. Sing jadel nete undok lah dari rapi dini dipuri. Uleng marem mencakan cokor gelah dari rapi. Dormaneng memadu angan gelah. Sing gelah ngerasa liang nak dari rapi paman. Sujate nite. Setata sebat, setata duh kita pangen gelah dini dipuri. Ni agak ada parakan maka dadu. Selesai ngidang ngeliangin kayon gelah. Ian sing te buka kedo paman. Memehan beraga si bak lang nang wicara nenek tepuken gelah dini di silu raja paman. waku. Dados nemai mangkin syukuri dewa. Lintangan rasa mabaos. Tur maning mau sang lares. Inek tanui kali daerah ke ngangen coko dewa rapi. Banyak rumah sakit kanan di tanah Agung. Yang kantos paus coko dewa. Wentan ngaturan nguningan kepuri. Mejantan tan becek ningeh cokori dewa. Waku. Sebat paman. Pet pradi ada banyak gelas silih sinung yang. Nekadang bas gelang pamakas kapinang hidang beliang. Ian gelas sing paman. Ada kaglah pang bekejang banyak gelah henawa. Kengken maka sejatanya sakit kena gelah dan dirabi. Ian namun tu subuh mekelon ni paman. Bat gelah nak kapen undok gelah dan dirabi. Apan keliwat lak saja gelah
kapinang matuan lah. Bangsing kasih nengok, sangka nenglang redang purine dini di Sinuraja. Kewalan jani sing paman. Mumpung ada gala, lakar redang aglah, lakar ungkap lah makajang. Yang ke kiri tingkah raben lah. Setata membata naneh mar kapinang lah ngon rabi. Yang kapinang madon lah Chandra Dewi. Sesai-sai kadira sang idang ngerunguang. Kesayangan memen kesungi paman. Kewala yang ukur dan gelap. Gajah kepuan. Gajah kepuan. Kadira sa bulan na cepok lah sengtan kerunguang di puriang. Yang buka kira tingkah raben gelap. Di jam melah neglah dadi rapi. Nak paman makan apa? Siapa? Rasa tan si pirang kayun cukup dewa kadi makin. Medageng yukti kadi bawas duwe. Yen asapun iki kawen tanan cukup dewa. Dados rabinir kiring jagak Sinuraja. Luwer kadi timahane, nongeng aneh, dados sayang itu lako. Ye, titiang pate tetatan duwe saking jagat uraja. Misalnya titiang bacang maripun yang kayun cukup dewa. Selehang, sapun api daging kayun cukup dewa selehang tanah makin. Paman. Sengke paman lak mater buka kita marap kapinang lah. Medakon membalik korimin paman. Yen mundu sebab paman mekelone ajak lah. Sengsan paman ngeresap kapinang kayon gelah maka sujatene. Gelah mulatan suka kemaduan. Nejani kengkeng berpaman mawinayo. Bangsin aja gelah memungkul ini di Puri Sinuraja paman. Dados tetan prameledang cukup dua kemaduan sabtu. Cutek gelatan suka. Mangga sida memungkul. Tua benar. Nih, titiang pacang mau sake dua ku sesidang-sidangan untuk titiang. Kewan tanawak, paman dua jadi pamitan titiang. Mangga wencan nyarang titiang ke perangkilan. Iriko titiang pacang mau winayo, mau pinunas ring ide aku. Gumugi kasidang pinunas titiang dua ku. Jualnya kini paman. Gelang ingatin ragan pamanen. Yen gelas yang melat sing munyen pamanen gede-gede buka kini. Saat maka yang gelas cara ciceng ngongkong malu sing lakar negor. Nejani bukti yang malu pejalan pamanen. Yen subuh mau bukti, ritat kala ditu marah gelah lakar mubu. Kengken maka sejarin bakten paman marah kapinang gelah. Bengabeh tetata dan gelah uli guraji. Sampun ang cukup dus menir dengan ayah titiang kok. Belum mau cukup dia. Lalakar kepurian. Diolas menang ide kapan cai makan doang. Iya. Dia pesan geladang duduk sini apa ke penakilan. Iya. Ni beda beset lantas tangkap ya tetangke sedih peparuban. Ya nina kemudian cari sekan barong. Iya. Benang isi tapal barongnya cai kok isi. Kija je kipak kang bener, kija kitok kang bener. Cai pang melu nutok. Iya. Yan buka sekan gong. Dia pengoyong dari tukang ugal, cai kalau nepukan salah, kempor yang tegongnya tepat, por kiri gak cepet deh, dah ngoke, iya, terus. Ingurah sakit neh meleh. Titiang sareng sami ngantenan mueng semua bawan coba dewaritan karuan yen dados sinar gamayang titiang balik luer penah kadi sang yang indro ngapel mah mari kanang jagat kabeh raris anduk bau dane tano mandri duwe sane kelintang pacan dados nemu gelang pikayun jogori dewa ngendaranipun ibertah canos sami mawenan semuyuk baktenipun mejanten tangki lekadi mangke ledak disampun wenten ringajeng jogedo maku sami bau dande tando mantri parekan duwe maku sami durus kawitin daging bebawasan duwe ledak paman ngurah aleh rakrean aku itu masih cai logam kelawan perak.
Gar gitu kayun gelah nyingat buat tegak paman kaireng ban parakan gelah maker bu. Durmani ngeri sepemedal gelah ke dulurin lantas ban sembah kanggo baktin paman ne madan utamu. Nah ne ngawinang rasa katiwakin cinta sajiwani rasa kain gelah di pulangan janinyen paman. Nah kewalapan subuh pada melah tegak paman diajang buka jani. Orang setan sideg lah pacang ngawetin daging poparoman aku. Ledang dados sasapunika. Apan cingak lah konen yang madan jangkok ada di penangkilan. Sapa sira malih kayu ning cukur ini. Oh, ijeneng bagus putra gelah piye. Sumber daya nen. Nak kini dong. Pangyang kinyang benak kini yana. Benak kurang lah. Medangi diuning. Nah yen unuk semah pangobatin diwune subuh lantas tampi aji di pelengannya. Kanti lantas si dewa kepenak tekening parakane dewa ane utama pemekas tekening perak. Dija lelungane dewa nih. Dija. Kau enten di anak. Yeay. Tidak. Pak. Hei, gerak, tegakkan bantian. Kejengit cara jeng sing segen jahe bolon bo. Paman Agung. Ye namun tu sekan bos gelah tekening paman. Wang sido paman lemekan banyak gelah kane ado di sewengkoneng kuri utamaning kini perak pemekas. Bani lantas lapat-lapat itangkil di penangkilan. Singsan pamantain mau penglemet, ha? Era, saya dari apa di nira? Tiga wadah kaulan parungo cokor dewo sikian titiang. Parakan gelah. Ian merasa bener kenda di parakan. Panganutin partia sesananeng parakan. Tingkah nyawi dereng sang boh pulako. Luwir wawalangan tinebah dening pengingoning warna. Ngawat citangkil di penangkilan. Berilah. Gaya nang cemir buah ketongah. Pantas apa desa. Kalah. Weh, yang makan jelasnya. Dane Gusti Agung dok adan ji nyaman dia. Ini nyaman ji di dino. Siap. Yang benar melawan. Mamedang lungro matur sisih peratu Gusti Agung. Kaping ajang di tiang lungsur kang rena sinampura. Riantukan yukti di tiang kasep raut tangkir ngaji. Kuantan sedurung ngaji nguruntuhang wacana resikian di tiang. Pengkali ring pengapi duwe makesami. Yukti mekesiap manah di tiang ngaji. Riantukan semua bedal aji. Kandanan di tiang mesiosan pisang kadodongan duwene. Yen rekamayang di tiang tanbina kadipujuke kuja aji. Sebuah ladak perarayan aji ini. Menawi desangkanin pengubakten di tiang kirang aji. Punika mahawinan aji banget sungsut seroneng kayun. Yen neng wantah haji ledang. Turus sang haji mobi cobaos. Jeneng bagus si dewa. Sido lantas si dewa marna ken-ken semitan aji. Ritar kalau ketangkilan bon pengabeh linggih kalih parakan muangi dewa diajak buka jani. Sinyen lempas tadi penarkani dewa. Cara pujo ke kujo sebuah ladak perarain aji apa yang ngarananya. Tomire bide wong sah.
Peng 3 peng 4 aji mau bawasan. Wang sida digeles si dewa jangkop mau kureman. Apan sing adelenan bene patut sanang lantengan aji riwekas idewa putra aji sinunggil. Sido lantas si dewa ngelingihin kadi bawas aji. Nah yen warse yang aji teh unduk idewone jangkop mekurenan. Liwatan kenda setiban supaya dewa ngamet rabi. Durmane kan tidak duwe dewa ngamet rabi. Buko dadu tan sido ngadakang putra. Sing ne patut sanang sungso tang aji. Ne patut sanang sebat tang aji. Apa belantas aji subuh ke bawah lingsir. Uning lantas kadi pemargen itu sang jarak taruhan yang munguh yang kecapen mau presangso. Sedo ide tanpa putu awenan papun rake atman ide rukas iyan dadi banaji pangdo buka keto pemargen ajinya nih. Mame tanglu bro matur si seperatu ngaji. Risampun piragi titiang ngucanan aji nih. Rasa ketua keluarsan di tiang aji. Wantah medaging sekali wacana duwe. Suwe di tiang sampun ngamet rapi. Semali ke kantos kekali somati tiang sangka nempe suwe cana jini. Kewanten roh makin tan sida di tiang aturang putu di sasat kuangin aji. Ampura yang sekian di tiang. Dua neng di tiang kelintang tamat angin aji putra. Di depan makin dan situ di tiang matur aja. Sampun jadi tiang mau sakit. Sekala nih sekala. Talan dan presiden di tiang aturang putur aja. Ampura yang sekian di tiang aja. Kengkeni. Idewo subuh mau sakit. Kewala konen ada paican widi ne patok sanang tunas dewo. Ratu Mametan Lugero di tiang Ratu Duagung. Disampun tunas di tiang runtuh wacanan Cokor Dewo ring idoyana. Punika taler atur penguwalas bakti ido mantuk kering Cokor Dewo. Dados maka kalih manahan di tiang rumah sak nyeselang Ratu Duagung. Kadi atur ido Duagung gede. Meseselan duanin dan sido rauh mangkin ido ngardenin putra. Punika taler Cokori Dewa mangdo wenten putra sangkanin ido Duagung putra. Kebaos putun Cokori Dewa. Benyang pungkur mangdo wenten pacang angin ngentosen linggih ke Prabone ya. Dados napi kewenten emang. Kadi penikan Cokori Dewa dasawarsa sampun suwen nyane itu ya anak redahan Cokoro rapi kekalih malih rapin nyane Ratu Duagung. Riki taler titiang nyelisik pulung ayah yen wilah-wilah titiang mangkin ring yasa kertin Cokori Dewa sekala kelawan niskala dan wenten mimpas Ratu Duagung. Ring sekala medambia banyak duwe kadi mangkin ngaturan bakti ring Cokori Dewa. Boyo te sangkanin suwecan Cokori Dewa temari ringipun perkancano sami. Punika taler ring pariangan ring dangkayangan kayangan tiga. Rauh ring purian Ratu Duagung. Ngawit saking mlebonan Raja Dewata. Ngantos ngeroras nutuk bidong dinonin sampun kenten ngasti kaping undat laris memendah mereka ke dalam puri kebesake disampun rauh saking memenah manut ring bacakan lontar Rusano Dewa mangdolingiang ring rong tiga sane ke baos ngelingihan Dewa Pitaro Prestista duanin sedurung ide melingih ring kemimitan durung presida patut nelakar nyelewati ring angan ide mandu mah kekalih kuanten penados napi mangke durung taler suwejo widine yen manahan titiang
mina kadi lolor duwe reng kuliah maka cihna kadi atur idayana sampun mau tahu sekalo tarar ni sekalo manda presiden rabe ni demobot talar nenten rakuat rauh ko mana ciciang maradis dan sido matur maleh dan sido maleh ngatur ngayah penelas jukti rasul wah ko mana ledang cokor itu mikayun siapa ko ngawok ciciang wako disampun wilah ciciang baos cokor dewo pingkalih atur pangan duwe rasa cutak tunaning nungkak pemargine sane sanang margine sami risa jroning mapinungas manda wenten putu mejil kadi mangkin reng puri wako dados kantos mangkin taler nenten kesuecane yen kemana cantok titiang namar amuniki kawentenane reng puri mejanten sampun sangkaning ianak sane sungkan wako putrang gelahane sungkang awenan tan sidoy ceneng bagus ngenang lah cucu ketot inge ine yang suryanin kewentanan yana perarahen itu sugero titiang jag seming kemang lem-lem angan itu rares serakino sayang ngerisa sungkang yana kuakuk kemahon pinunas titiang sampun angugi cokodewong kantos kamu yang lewat neng kayun yen wantah kangkat atau titiang jageles taman yana mangde si delungok talangin wana nunas tamu sepisanan aris pumargile nunas aja boyo benyangan yana pacang piceyang cokodewo singa sana dua om cocok por jui por jir nang udian cile Mes kegong ke titiang sarang gusti. Mes kegong kengket kenang Gala. Mami Tandugero Ratu Duagung disampun dengan titiang atur belen titiangipun Agung sapunika yen yukti mangken ida Duagung putra sungkan sapunika kadi pengajak dane mangda ida Duagung putra digeles ketamanin mereka lungo ketengahin wano so bisa anrares lunas aja kuanten yang kadi mana cicia berada ida Duagung putra nikahin jogodo manggil lungo mereka ketengahin wano jantan reng puri pacang mewah sungkane maleh raben ida maleh mako kaleh duanin ketilarin andorakan ida jantan pacang nyungkan kayon Ratu Duagung yen sapuniki kawendanane bangyang je senditia sareng parengan duwe mangke sami jago ngatur ngayah ngereroh ipun ibalia ngereroh ipun dukun sane sidi manis sigat mau sada mangdo reng puri dekaturin tamu budi ketalar baguando duwe sane kebaos sang sedako pacamu bijajah ring ida Duagung putra taler jago penak punut titiang mangdo reng puri do mau pijo aja asa punika kadi pumatut mana titiang kadur reng Jogodewo ledang biasa yang atur titiang lenen lalu daden hitungan murahe pangsida pada dukun pada balian ketekan idanak lingsir tadon kepuri dipuri lantas taman idanak ida Duagung putra wah medulu pesan pengelogikan peminah caine kewala di pada letak ngwake nyak cara sesengak ngualuh cai tadi jelma jetel lantas bungen mekenah mirip cai bakal ngajian dewek ngajian ngatur cai le weh yang kene patuh pailah cara cai mirip ngelah pianak gelam kebatak mirip gegelar cing abehang dong dokter tunen cit kamule katunen ngubatang nyuntek pianake keto mirip hitungane keto mirip gede yang ningahan raos beli ne maros salah ben beli nampi di peminah beli yen ada jelema bakti pengabeh kieu pareket kieu nyak majalan bates yo ngatur ngayah dos tengohan beli mungkin je
yen kandi menake nak lingsir ireng mai keburi pacak ngopi jajah rumah sak ngeradan kesucian itu kita cara peminah beli apa binane yen beli ngatorin dua gong gede lunga ke tengah mana rumah sak beli ngeradan kewibawaan purin ini pemkas kita dua gong utara ben mesti beli mare nyamatan patuhan beli undoke calo tiang alapan naglam jumah mirip keliwat sugih tiange dokternya panguren tiang boleh nyundep anak tiange beli kada nawa mican itu anak jagung ne tunas tiang ne tunas beli madan sasanan mirip sorban panak somah tiang ben mani sengada mawenan seng sido tiang ale dokter boden tiang nyundep anak tiang jumah yen itu dua gong apa kuang dipuri mirip satu sado balian ngatur ngayah ngatur damo kepuri buko satu si ikan itu picok siu bago wanda dua mau pijajah kepuri buko siu atur lebunio do beli ngeradan kewibohan raja berano di purio Caca. Dong ganti kenyal tujuh kang rawaseng cocok. Caca. Pakai belensinya. Pentes. Peratnya anjang itu ngayah katikan nih. Kewalo di supana pada kena wake. Sayan mimpas raos kawan laksana deh. Dikit dong. Saya dah dia apa? Oh perjani beling sapa? Tadi pengabeh pada cara beli. Dadi perkango jadi puri liu tu nasi brano nih daging puri nih angon di kesucian di karang padang. Ngeraosen lantas dewek tuno lajur katidani nyen kenampi petenane nyen nampi raos sini. Bos mari dipiampak jadi makan caine. Dado jadi mak motor baru beli ancip anak sini tuh doh. Ben sado bango. Dia pate hagongnya tegak cai mirip mengenal bakal ke grill. Nunas pemari sultan, nunas pemerasi tuh. Apa lantas arten perjalanannya? Apa? Beli aku. Setato peminah beli. Tadi sing megudok ken pengelasano di madang sekalo. Cenawan buka ketok. Iyan jani motore ne beli tiang beli dibi doangon beli nyukat angani de dua gong pang patuh cara motore tegakin tiang ke griau kenah beli ngatahan ide dua gong ke griau ke doa ke pasraman motor beli kada nama motor madan barang ben mani tiang mat ben mani dah diadap tiang ben puan tiang mat ben puan dah dindongan tiang mawenan iyo tegakin tiang abo tiang ke griau tunaseng tiang pemerasitan banyak selamat pianak somah mekejang negahkan yang berada negahkan modoto di gelon jane kone beli mayuh jeron beli mayuh umah letah kone umah beli yang coba kita ngudiang sing umah beli son beli atur beli ke griyo ngudiang perano dan beli umah beli ke dong Cacak. Merasa bengong dan gelah di pelengan jani. Mirangan kalih nyingak unuk bobli bagan pengabeh lingih buka dadu. Nyejarang nemadan patut utamane pangsido melah lingih lah nyakrawakti di jagat silu raja. Walau di supane pada kain-kain lah atur pengabeh lingih mekejanyin pada patut. Iagung lantas matur tekening gelas. Apa ni cening putrang lah ke bawah sultan? Pare cening nunggu ketelangan wano nunas tambo sepisa nunas saja. Apa ni cening lakar ngentos linggih gelah riwukas. Sanang pikayunin atur sitiang wakong. Ingurah matur tekening lah. Sang merago balian kalih hido nak lingsir tuntun pena iring kapuri pang mapice tambo kalih mapice aja tekening cening. Tuwala di subane pada wilah-wilah lah atur pengabeh lingih apar makajang pada patut. Lane jani pada kenahang bareng-bareng. Iyan dipurinya ni ceneng lah kartu nasang tamu tu nasang aja ringi donat lingsir. Benayannya iceneng segar di sajroning bukat lun kalih pitung dino.
Denyo lantas si dosanya Widi kanti lantas si ceneng atiban kelem dong sing atiban nyering nak lingser di puri nang tegarang nih pada kenahang malu. Ada lantas banyaklah nunas padewasan meragatang karyo di desa predesa mekejar lantas pengerudong tangkil mai ke puri dong sing cara pitek kilangan ini pogriak ngawan banyaklah kenahang teh malu. Nah kewalau yen manuk yang dikayun gelak atau riagung mulai patut sadar. Kumanti wikan cokori dewa tuh. Ngeramang san mentas. Budo. Wakil rawasan di budo. Apa saking cair mirip yang bisa negakang Kalah. Cegah Kang Bora. Sing kapok-kapok tadi ilmu. Cening bagus si Dewo. Ingin titiang Haji. I Dewo subuh mirang pemutus bawa saji di Poparumanago. Kesaksinan pan pengabeh lingih kalih parakan. Kewalau yang di pelangan jadi denya ni Dewo salah tampikan untuk bawa saji. Denya naji bawa sang umat mapukro tekening ragani Dewo. Nundong kadiragani Dewo. Saya ngade kayu lagi buka kita. Iyan dipuri nya ni Dewo lakar tunasa ngaji tambo tunasa ngaji aja lagi dona lingsir. Sinah maklo Dewo lakar segar. Apa nu kagulgul ban rabe ni Dewo buka dadu. Sematra nenten-wenten manah titiang kadis punika. Semalih titiang nyuk sumayang pisan mueng keledangan ajine. Ngiceni titiang pedeket-pedeket. Dumadak-dumadak sangkanan sehidu sangyang pramokawi. Melarapan titiang nunas tamu, sidu titiang degelis ngaturang putih ngaji. Abdi kayu naji di pelangan janit pang digelis si Dewo segar. Turmaneng pang sidoy Dewo ngincepang ne kebas asto daso parwo utara menawo amunewe ikang tas sarwo dusti. Apane kegelaran sang dateratu angawara debukanya nih. Sampunan semuanya. Sedurung Dewo lungo iring ngaji ke Pemerajan Agung Malu. Aman? Terus. Cocok. Yang betul tuan cair. Pasar kalah. Ya, Mula saking kopeng cina bongol. jorak kopengnya. Ia untuk meletu akan mempesan kapering cair. Merasa penenggelah pungut mangkok. Kapah jenang cair masih katang. Pebedek yang jebenah nyatuk. Liu rawas katiani. Seng lantas ada nampi. Tekol pokoknya. Sare siap metatu di bawah nguntul. Logam, Titiang, apa je petang gitu? tekol, Oh, cara siap metatu di bawah. nggih, Kaden jikal mati ya. dan padam, Cung ngarwan mati. menapi, Yen ben mani cai nepoken. Inggih. Pekemar kal ngeleban siap di kalang ne lantak. inggih, Nguntul bohong siapa ne kalebang ya. inggih, Sahong idem matane. inggih, Dodugo siap to kal kalah na. dan kaon, Siap tonen karwan kalah. laris, Siap mesekan bayu. enten, Noleh lambung musuh Pang sido kebareno katebaka banyak pangkut na si pangawan. enten, dan padam, Ben bese nggih, dibi tepoken beno cai dicari ke kelinjak-kelinjak nang udian gitu. Titiang ulain kedes, Oh usih, ngulang gede. nggih, Gede sapa ulang cipaden dia. Puyung jireng mekakaban sing mesti apa? inggih puyung duang tebeh, kudus tebeh medageng, Oh ne botenan do. nggih, Ne ngundol yang kena. atut, Apa kesukseman padi misi yang ada? angin ngemertane idolane sarang sinamian, nyak ben bas nampat aman nyangloh nih gusti. Oh. Yen suwe jauh idine, Nggih. iceno cai mupu. Atur. Aduh, tembelan jiken idodane nyamo berayo mekejah. Inggih. Anggon ngejien wadone sedok. Nggih. Anggon ngejien basang kilaya. Nggih. Yen suba wado idodane mekejah nyak warak. Napi, Basang ki yang lendu warak. nggih,
Iya gelakar sing ado di gumi ya. Ten wenten. Dok kusuk semaan padi misi. Iya. Cara penyamat saran kimaro. Iya. Sing cara petan kimaro. Kunapi? Yen ado jelema ngoyong di buju mati. Nguntul tekol bohongne samat cimirep jelema belok. Kan belum. Sujatene jelema duak. Kenten. Benar. Oh. Jelema kewicaksana. Bijaksana. Mekadang nastro. Iya. Bisa nembelan peminah kini dodane nyamuk rayom saja. Dah. Yen prade ide peminah. Iya. Bisa ngemang penepat. Sing cara petan kini. Sebak cara padi buyong. Jereng mekakapan sing misi aku mana. Gusti, petapan ilmu padi Gusti, makin berisi makin merunduk. Air tenang tanda menghanyutkan. Yen jering niki padi ini ten medaging napi, air beriak tanda tak dalam. Tong kosong nyaring bunyinya, pedo dan gede-gede. Padi buyung. Nah, Padi buyung. nah, Jak lawan. Pakati kelemah. Jak lawan. dong nih sangat angon bener kedek apa? Inge. Cangkah cumangkah cai nageh ngukuk yateng ngesebeng lambung pepadon ini agung. Cai nawa. Sapo napi? Siap ini agung siap bete. Nah. Kampet lumang pekeber teko tebak ini antep kengken cara meno melimuh lantas pelihat jelang subuh buruh hirau sango yen cai apa luwer cara siap lau bojong bulon kampet reges ikoh serunjung mata bengul pilaran sejawan itu bojang pangrebut pulat pulon cai ne garang muleng celak otokan cai ne dong jen keto lantas tangkap piata ulah pepaton cile apa mirip bakal hidang ngesepeng jasa duduk lambung pepaton wakilnya hidang mirip hidang Klau bojo Gusti. Nah. Klau bojo. Nah, bodi ngah bago yang kepikir. Goginan cing mudia Di tiang ubu, di tiang ulang kedes, makduk di tiang pukul. ngapa cai kukul Nge. jangsi di kubune Patut. tom adan kukul kubu nang pinggir di paro cuma bati kukul itu ngempang sama peto tanteng ada mirip nak ngerkonang ada nak nampi Tan wentan. yen agung len suba kawis taro irao sango pateh pungkil dayone mekadang sasro cara petang cine pilih nampak kukul ni megantung di bali banyar ya di aston marah kelendungan meserangkap di donane tetun nak ngudiang tuh nah kukul banyar meswaro keto petakone ben besek lantas murdane jagati dini di sinu raja ngap melingap sing bani ulian kukul banyar wakene mekaka Nah. Ngon bener ningahan munyi saya. Sapunan kaon, lawan. Nah. Adeng-adengin bapo. Lawan palati cek gai. Kene Nggih. nyamat cai cara maro. Kunapi? Yen jani cai dadi pengabe. Inggih. Yen ale di desa dadi perjuruan bumi. Enten. Inan bongkol dayo sama ciban dia. Nggih. Ao yen dayo melah, domin ci dodane tramo mengeja. Yen dayo ne jelek, nguluk idodane melah dayan kita. Dayo berak. Nyumbongan iban dia. Kawis taro tebak ci caro siap betet. Betet. Kabet ci lumah. Lumah. Pekebar ci tegah. Tegah. Caro meno tebak dia. Nggih. Bang ketibaro ci subuh menang. Nggih. Balet letak kena. Kunapi? Ocane aneh bapo tukang kurung. Oke enten. Benah. Nggih. Pang kuda aja bapo ngelas siap benah. Nggih. Buruh ya sabatano. Walau pemuput di subane ya buruh ya lakar kalah. Sing cara petan jine mirip kan di Bangkok katanya kalah. Nggih. Setinggi-tinggi tupai melompat kapan juga yang hujan-hujan megelebuk. Nah. Do mawinan. Nggih. Cara munyin dia. Kunapi? Do nyumbongan iban. Pekebar ci tegah sama ci cara petan gimana? Sing ada kaya cuco langit. Di subane pekebar ya tegah. Menggelepok gulung ya tuan. Do nyumbongan iban. Nggih. Sombong. Yen cara setengah. Nggih. Bang anak ngadanin. Doi bawa gue cara gua ngadanin iba. Ben bese.
Tapi cai nyamatan apa cara kukul banyak. kul banyar. Megelendungan tepaci kukule. Nggih. Ceni kele tua bajang mau priayotan ido dane raoh cara jani ngudiang dane. Unjuk rasa. Oh, unjuk rasa. Nggih. Sek tepoken ji kukule. Kunapi? Misi tabuan aman sangko pe ya. Wah, bisi tabuan. Wah. Napi sukseman kul daging tabuan. Nah, kene yen manut raos para penglingsir cai. Inggih. Ne tamine ne bapo ne tamine cai. Atut. Manut di sastra agama. Inggih. Manut ditutur kusukseman. Inggih. Tuh ciren gumi cinalo. Oke enten. Benar. Nggih. Nyak kali sengaro kali yuga cara jani. Laris. Sajo cara petan jine. Nggih. Megelendungan tepak cikukul banyare. Nggih. Ceni kelet tua bajang mau serangkaban. Unyuk rasa cara munyin cimaro. Nggih. Kualo di subane tekole unyuk rasa. Sing misi peminah ya mekejang. Ne suba melah-melah duen gumi. Oh gawa wangun bedolong. Yen cara cibenah dah. Dan niko gunjang kanjing masan niko. Nah, cing nahang. Nggih. Yen ben mani kuan ci unyuk rasa. Wo wangun ci jumah ci o ci bapo sing keberatan. Kualo yen duen gumi lah. O ci bapo sang saya. Pangseng cara setengah. Nggih. Nyamat ci awe ge tegagang supro masih hukum cara jani. Hukum pangseng dibungut dengan laksana benahan. Nya cara teri kayo parisuda mau peminah melaksana kelan menuju penyatu. Misi tabuan kukule. Nah, Misi tabuan. nah. Lawan. Keladeng-adeng ang bener. Detakon. Ni subo liwat ipate hagong sing tahan kapos ne. Kanaoni lawan. Kengkeng. Nggih. Wake raos sengcai nepak kukul umuin tabuan. Nggih. Mula saja tor maning ngelap wake nepak apa mawilah. Napi mawinan. Pangsido aja tabuannya samrak. Besamrak lantas cai upara bungut kena kencara. Yang suba bungut besar kencar tabuan. Sinah ngemasang bangke mekendo kolon cine. Cekek makan cine.